Hello yankari mingisiro mnganalo FM inka etminete kahlaka se khume etminete kubila ya khume mbili nhlakani mingisiro mena kuhlanganisa kolonga ngisela stage leshuko hlakani lo wa namuntlha mina ni khalanga pet mathebula ni n'wana smart wa jimo xitlango maxingirtano wa xicecana makuna na vandandazi taka wena trainer la studio 13 kutisela ngona ku Afrika Wa Vulavula u humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa ifamba swin'we ku fikela ka hafu kubila ya n'we nhlakani lo ya timhaka ti tele kambe namuntlha hi ku vulavula xin'wana na xin'wana mathekisi ku na ku vilela ka ku ongeti mathekisi kumbe vinyi va mathekisi va hi khome hi la ko tani va hi khome hi la ko tani hi ku ongeti xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaku xo fanele xi twiwa loko xi nga twiwi i hoyi loko ku tshika kumbexani vatsari wa mathikithi va fanele va nga hakeli loko se ku tiyisisiwa ku va hakela i nandzu ma yona hoyi leyi ngile ku endlekeni a Western Cape ta va kha hi bula na bona va Santaco ta va hi bula na bona sweswiwani hafu ku pela ya 12 va hi byela ku kahle xiphiqo xa vo i yini na ko leswi se va ya ku khoto i ncini xi ndlaku va hetela va teka xiboho xa ku ya a khoto hi ndlela yoleyo Afrika Wa Vulavula ka Mganalo na FM makomba ndlela mina ni khalanga pet mathebulani n'wana smart wa jimo xithango maxingetano wa xicecana makuna na vandandatsi a hi vulavuleni xin'wana na xin'wana mathekisi timhaka ta mathekisi kun'wani ni vone luwa wa Santaco ka ringeta ku hlamusela ku va mfumo wa xifundzankulu xa Kapa na le dorobeni ra le Kapa a va le ku landzeleleni milawu leyi nga tekerisaka movha hi loko munhu a famba a ri ha permit timovha tingani ti fambaka ti ri ha ti-permit la Afrika-Dzonga ti le ku fambeni hi nkani kumbe ku va ku ri nkani kumbe ku va ku ri ku tsakela ka vona ntivi a hi buleni loko mi fanele mi kombela tilifiti ka van'wamathekisi i nandzu hi mhaka yini a hi ku timikisero me a hi vulavuleni xin'wana na xin'wana vutleketi namuntlha hi twa ku we u ri yini kwalaho nga koho laha n'wina mi hanyaka koho timhaka ta vutleketi ti famba njhani laha n'wina mi fambaka mi hanyaka koho mi tirhisana njhani na van'wamathekisi hi ndlela yaleyo un'wana i tshama a swi vula hi nkarhi lowa madzolonga hi nkarhi lowa wa hi n'hweti hi lembe leri ra 2021 a kombisa timhaka ta ku leswi mi nge mi vitana van'wamathekisi va ta mi pfuna mi vula yini a hi buleni mingisiro me 0860002543 a ya mahlweni tlangela n'hweti ya n'weva va xisati ni tshemba makhama ya mi tiphina hi n'hweti yoleyo 0860002543 na ri teka riqingho rerene andaka lexi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula a hi sunguleni baloyi laha baloyi nhleka enkomu khalanga mpfukeni epfukele minjhani papa epfukeni khalanga mina ni un'wanyana wa lava va nga tshama va swi owna swilo swa mathekisi leswi ni karhi ni tirhela ka tin'wanyana ta tindlela leti hi minkarhi ya kona before corona a hi ku tindlela leti a ti ri viable mi ngo ni ringeta ku kombisa swilo swintsanana na laboted na vayingiseri amathekisini ku tele a hi ngo ni swi veka hi ndlela ya kahle vu savage byi helerini hinkwabyo wa byi kuma mathekisini van'wamathekisi va endliwa ku ri va behave xiswona number 1 government ya hina a yi vi stable aka milawu leyi yi vekaka mi ngo ni mi nyika xikombiso hi ku ve na nawu wun'wana u nga tshama wu va kona a Limpopo wa ku loko taxi yi tekiwa se yi hakela 10,000 loko impound kha yi ri hava vakhandziyi I mean yi ri na vakhandziyi aka ndlela ya wrong titaxi ti impound wini endzhaku ka nkarhi swi ya kumeka ku swi nga ri na wini swi cinciwa swi vuyela back to 5,000 ma swi vona mara vanhu lava va nghenisaka xiave xa vumbirhi aka madzolonga lama nga kona mathekisini i permit board ti-permit board ti na vukungundzwani byikulukumba ngopfu big ti-permit a ta ha humi emathekisini mara wa swi kota ku kuma thekisi yin'wanyani yi khome permit mi ngo ni mi nyika xikombiso Mamelodi ku tshame ku va na issue ya city to city na van'wamathekisi na wisa mabazi va ku ri Padco yi huma apatwini leriya hikuva a ra ha ri na mali a ra ha endli mali ivi city to city yi take over a yi instructor hi government mara city to city hi ku tiva ka hina hinkwerhu ka hina hi tiva ku ri a long distance company leyi fambisaka vakhandziyi va kusuka ka madoroba ka madoroba man'wanyana mara yi tikume njhani tiphemiti ta ku yi tikuma se yi karhi yi operata Mamelodi ivi swi prova ka van'wamathekisi hi ku na vona vanhu lavo va le mabindzwini mara mi ngo ni mi kombisa xixa ku hetelela botsat na vayingiseri ku ri loko ku ri ku milawu ya hina ya Afrika-Dzonga hi leswi hi swi vitanaka ku i rule of law yi nga tiyisisiwi kumbe yi tshama yi karhi yi langutisisiwa yi amendiwa a ku na nchumu xi nga lungaka va ri matimba ya loyara eku hlaya tibuku
lora ra ku namuntlha ku hume nawu ri tiva wona ntsena ri famba hi wona ku vhela 10 years swi nga endleka ri tsandzeka ku na ti-case a court so matimba ya mfumo yi nga ma nga kota ku va ma kumeka loko minawu leyi yi tshama yi kha yi amendiwa hi ku ya hi minkarhi na minkarhi hikuva va kha va languta ti-changes hi minkarhi yaleyo hi leswi a ni la ku kombisa swona bodypart mara leswi nga ku humelela emathekisini swa vavisa hi ku ikhonomi ya Western Cape a yi sabotage mhaka mathekisi sweswiwa hi ri yini hi vanhu lava va xavisaka tirenkeni lava a va nga ri aku teni masiku lama a va nga ri teni wona vana va xikolo va nga ri keni eswikolweni vathlela va nga ri keni ku ri ikhonomi hinkwayo yi va at a stand still loko hi ku van'wamathekisi va nga yi eku tirheni mara van'wamathekisi na vona vo fanele ku cinciwa attitude ya kumbe a manner of approach leyi approachaka swilo hi xiswona hi approacha swilo ingaku hi tiboso hi va bully and i nge swi tivi ku ri this bulliness yi va kha yi sukela kwini ku ri loko se i approacha a hi ngo hi le ka malamulelo ni a giyani na hayika munhu i ni tela a ni le renkeni a fika a ku ri la i nga hayiki mara ni tsandzeke ku ya a renkeni vanhu lava va nga onha ntirho wa mathekisi bodypart i van'wamathekisi hi voxe hina hi hexe hi onhi business la mathekisi a hi ngo tekisiwa yi famba 110 apatwini wena wa hi pfula yi famba 160 ivi yawa yi dlaya ti-bread winners yi dlaya vanhu lava nga khoma mimiti loko va lavisisa va ku tekiselo a yi tsutsuma 160 mara xi endle ku xi tsutsuma 110 loko hi ku xi tsutsime ngopfu mara xi phariwe xi tika ra endzhaku va ku drive at 100 kilometers per hour wehe se wa cinca nawu lowuya i veka nawu wa wena a wa ha landzeleli nawu wa tiko so a ku fanele ku vanhu lavana loko swi fikela kwalani rule of law a yi fanele yi teka xiave yi va solid ku ri loko hi ku kuma i karhi i tsutsuma hi thekisi i va above 120 a ni hi ta ku hi ku nyika that 10 kilometers per hour extension loko i tsutsuma 120 hi ku wa khomiwa loko i khomiwa i ya kwini license ya wena ku na swa leswi hi swi i ku demeritiwa leswi a swi nga yisa vanhu a tikhoto for nkarhi nyana swi hetelela van'wani va luza se va ku ri no swi ta herisela vanhu hi mintirho loko van'wani tilayisense ta vona ti ta tekiwa swi ku yini swilo leswiyani bodypart swi nga pfuna hi ku van'wamathekisi vo endla hi mavomu me ni driver tibazi ni jikajikisa vana va xikolo around kwala ndzeni ka doroba ra Johannesburg leswi swi vona ku swi nga swi hi mathekisi bodypart swa chavisa it's a pity aka vakhandziyi tolweni kunene ka ha ku wa taxi yin'wanyana laha kwala Braamfontein yi tlumba hi tibazi leta ri ya vhaya yi tlumbiwe kwini a patwini ra ri ya vhaya lava nga tsala kahle ku a ku ngheni thekisi mara hi ku vona i tibosi ta le patwini va nghenini movha taxi yi fa yi tlumbiwa yiwa a yi ri na vakhandziyi a va nga swi voni wa vulavula bodypart taxi driver ta ku byela ku ri teka makhiya i driver thekisi aniwe i drive i ta endla yini mama swisisi so manner of approach ka ti-owner na va-drive na vakhandziyi a ku ve na ntirhisani ku this business ra mathekisi ri kota ku ri vuyisa xindhuti lexi a xi ri kona xa khale mara a ni voni ku ta humelela anytime soon hi ku na mintirho na yona a yi kona inkomu bodypart limited botomen khesini I can't 0860002543 a hi ku ti wena ku u khumbeka njhani loko mhaka leyi hi bulaka yo mhaka leyi ya mathekisi hi ndlela yoleyo xikalavito hi lava xikalavito nhlekani rixini bodypart na muhumeleri ayi papa minjhani epfokeni n'wina minjhani mo va tima radio mina ni na ku angula ka yaleyi va vulaka yona muyingiseri lava ha ku humaka ni hello ni mi yingiserile but a ni ri mukhandziyi ka taxi leyi nga fika yi chayisana na bazi ya vhayi vumbuluka he vanhu loko ni langutile sweswiwani ni vulavula bodypart ni yo tshama mbedweni ni fake bandage leswaku ni twa ku vava xivoko ra mina ri ku vaveni a ni tleli bodypart ende loko ni langutini ni salula loko ni twa ingaku a ri hava maphepha ena taxi leyi nga na diski hi twe hi vanhu valava hi ya tsutsumeni bodypart and taxi se hina hi ti hi se hi wini kwala hi vumbulukini na hi kwala ye hume njhani a ni swi tivi hinkwenu a hi ho twa hi vanhu lava ri kwalaha bodypart swi ni hlamusela ni twa ku va vongoni sweswiwani bodypart and loko mi langutini a ni swi tivi no driver yin'wana a ni tshame ka back seat ni wehi kwala a ni ri ko thekisi and yena nga wrong i ngheni ka patrol ya vhaya hi kha hi swi vona ku le ku nghenini ende lava nga swi vona va ri i zamini ku birika hi biriki hi gere swi tsandza ivi a zama tibiriki swi tsandza na swona ivi a chayisa bazi hi langutini hi byela ku hi ta ndla yini ku fa se hi fiyini bodypart yeah and swi tikomba lava va tirhaka na vona swa mapatu tithekisi leti yindlu kwalaha masiku hinkwawo swo boha va swi tiva ku thekisi liya a yi na tibiriki a ni i timhaka ta mali leti ndlaku swilo leswi fika laha thekisi yi famba njhani yi rhwele vanhu yi nga biriki bodypart hi ku lexi xi endleka ku fanele ku va na laha ti-taxi ti fikaka ti yimisiwa va chekiwa
ivi va yimisiwa ku ndliwa ti-road block totoleto va kambiwa loko ri ti-break ta yo ta tirha sweswo botped swa vava ngopfu loko ri ku mina ku vona swinepe swi leswi nga humela lani na ku kambe ni vavisekini mi nga ni vona ku famba ka nkarhi loko ri ku mina ku swi vona ku na ku tiva ku i mani loyi a nga ku vulavuleni sweswi ende se ni siwe swikweletini mina hikuva ni fanele hakela medical aid ni nga swi tivi ku a ni qualify lava medical aid va ni tshikini ni ya ni ya tshunguriwa xibedhlele xa private ku ri ku a ni na mali sweswi va ri ni kolota 700 ku ri ku a fanele ni yisiwile a ni swi tivi ku va vulavule njhani va xibedhlele na medical aid ya mina va ni tshika ni rhungiwa ku ri ku a ni qualify laha va tshiki ku ni yisa ni ya helela ni ri xibedhlele xin'wana xa mfumo laha namuntlha ni nga huma ni kha ni dischargiwa ni ri kona va n'wi va laha mali ni ta yi kuma ku mali ya kona mi ringeteli ku lava va road accident fund a ni za ni va nchumu laha ni nga va na vona na va medical aid ya mina va ni byela ku phela vona a hi medical aid insurance se a ni nga swi tivi ku hambana ka swilo leswi na leswi na insurance hi swi na medical aid mara leswi ni borhaka i ku lava va president hospital va vulavule hina affinity na yina ya mina ku va twisisa ku mina nga qualify ku va nga ni tshungula kumbe va ni tshika ni fambana va ni tshika ni rhungiwa se va ta ni byela ku va lava mali ya 700 se nti na ha yimele ku va ta ni byela ku ni hakela mali ku ri ku va yi va ni tshike ni tshunguriwa ku ri ku a ni qualify president hospital mari xibedhlele sweswi sweswi vanhu le ndlwini no tshama mpetwe entirhweni a ni le ku yini mara va ni ndlele papila ntani ya sweswi wa bandichi hi ku famba ka nkarhi next week ya no nkomo i mani hi khomisani sweswo hi kuma nambara n'we hi vona ku hi nga mi pfuna njhani buti okay inkomo 0860002543 a hi ku tumikiselo wa mina ku wena u angula oku yini a ka ha ri na munhu la hi ndlela yoyoleyo 0860002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo kambe ke a hi ku tumikiselo me we u ri yini kwalaho nga kona ngopfu loko hi languta ka timhaka leti hi vulavulaka ha to nhlekanelo timhaka ta swa vutleketli na timhaka ta van'wamathekisi hi ndlela yeleyo xana loko xiyimo xi titani hi huma njhani i ku kateka leswi tanihi Munghana Lonene FM ku va hi kume munhu loyi a nga vona nghozi yi humelela ivi hi tlha hi kuma na loyi nghozi yi nga humelela yena i nkateko swinene a ni tshembi ku switichi swo tala swi nga va swi hlanganini na swona swiyimo xa muxaka lowu kambe lexi a hi fanele hi xi landzelerisa sweswi i ku lava ku tiva ku ku endleka yini hi muchayeri luya ku endleka yini hi thekisi liya ku endleka yini hi vanhu lava va nga twa ku vava laha va vavisiwa hi mhaka ya ku vanhu va na makwanga leriya ra ku va ze va teka swilo leswi swi nga lunghelangiki ku famba patwini ivi swi va swi hetelela ku swi va vavisa swi va tekela na sweswi a fanele a ri ntirhweni munhu a nga ha yangi ntirhweni hi mhaka ku un'wana a nga tirhangi ntirho wa yena ngopfungopfu n'wamaphorisa loko a mi lo tirha ntirho wa n'wena i nge sweswiwani thekisi leyi yi nga fambangi laha hi ku rhandza ma swi vo se a mi tirhangi ntirho wa n'wena vonani se mi yi fikise kwihi ai tiko leri ra n'wina leri 0860002543 mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi wena u angula u ku yini un'wana mingiseri loyi nhlekani hi njhani epfokeni mi njhani papa aye ni mi yingiserile mhaka leyi ni le ku yingiseleni mhaka le ya mhaka ya mathekisi le ntirho wa mathekisi ntirho wun'wana wu swi phaka ngopfu baba tata na khalanga maneto ni mi yingiserile ya ntirho lowu wa mathekisi kahle ka side ra mathekisi a ku na vutomi a swi fambisaka swa mindlela letinene tele ngopfu thekisi kuma yo famba a yi na maphepha u kuma swa thekisi vo ti byela swa vo zama mali ntsena u kuma a owner ra thekisi hambi u byela swa movha leyi na maphepha ta u byela swa ku zamazama u kuma tayere ma so a wu byela swa ku zamazama swo swa vo swa swi tele hi tindlela to hambanahambana a mfumo na wu fanele tiyisanyana voko katsongonyana ni mi twini thank you ni mi twini i mhaka yin'wana ya nkoka leyi nge le ku tiko leri ra hina ri na milawu ri na vanhu lava holaka hi ku vona ku milawu ya landzeleriwa loko vanhu va tshova milawu va tlhela van'wani va pfuniwa hi valava va kha va fanele va hi sirhelela ku milawu yi nga tshoviwi hayi mhlavi mirini wena hi pfukile minjhani papa epfokeni pfukile khalanga khalanga ni la ku khomentanyana switsongo laha aka mabindzu ya mathekisi hi na problem aka van'wamathekisi
ene hi lava ku kuma mhaka ya tiphemiti aka permit board va ri tiphemiti a ta handliwi a ho va na nkwikwirimbana i ku tiphemiti loko va ku a tendliwi ku ri hi ku hi le patwini no nyika xikombiso ni ri na phemiti yin'we a renkeni va lava timovha tinharhu ene letin'wani timbirhi tiphemiti a va lavi ku hi nyika I'm sure swi na vo 20 to 25 years a va humesi tiphemiti a hi tivi ku ri kwalani kona hi ri yini hi swona ni byeleni loko va nga humesi phemiti na tshemba ku na xivangelo lexi va xi vulaka va ri yini a va xi vuli xivangelo hi ku tithekisi hi le ku xaveni no nyika xikombiso hi mhaka va ri ti tele tiphemiti loko va vula ku ri hi ku no nyika xikombiso atikweni i vanhu vanharhu va nga na tithekisi mara vona va ri ti tele tiphemiti ene va hlaya ta vanhu lava nga famba khale lava nga nyikiwa hi mfumo wa vagazankulu hi ku va nga na tiphemiti ti nga kona leti already vo tala va dirayivhaku hi toho va ti fambaku hi toho a va zami ku pfulela tiphemiti ku fana na tilayisense hi dirayivhaku hi ri na layisense hi swi tiva ku 5 years ya expire mara loko total va ku tiphemiti a ti humi reason hi nga yi tivi i ncini kwalaho kambe n'wina mi va mi yi xave njhani thekisi hi ku kumbe se swi cincile hi ku khale loko u xava thekisi a wu fanele va ri na phemiti swi cincile sweswo a swi cincanga se n'wina mi va na tinharhu tithekisi mi ri na tiphemiti yin'we njhani ni vula anawini wa laha me ni tirhaku kona nawu wu ri i kuma tinharhu swomba ku i famba i fane i va na yin'we vutomi bya we hinkwabyo i nge swi koti ku xava ya vimbirhi i xava ya vinharhu vuphemiti va ri ku hava a ti endliwi mara tilayisense ta endliwa na tidiski ta timovha ta endliwa why swi nga fani swilo leswiwani a ni ngo phela na ku phela xin'wana lexi ni nga na ku pfumela kumbe ngi fanele mi xi xiya i ku loko mi kha mi kuma thekisi a hi nge ka patu ro suka Polokwane kumbe mi ya a Xitandani ivi va ku tiphemiti ti tele kumbexana va kha va langute na vanhu lava tleketliwaka hi mathekisi ku swi nga lava mathekisi ya 10 ntsena se loko mi ya tata tithekisi hi laha se mi ta nga ta fika laha se tin'wani ti nga ta hamba ti tekela na vanhu loko van'wani va nga ha lavi ku khandziya tithekisi ta n'wina mi va sindzisa ni mi twa swinene ni vulavula hi le tikweni no nyika xikombiso ni suka laha ni ya ka Ngove ma swi twisisa aka Ngove tiko ra ka Ngove ro ndlandlamuka loko mo languta tiko ra ka Ngove ri kule ku kula ma swi twisisa ku na ti-new stand every day mara tithekisi ka ha ri tinharhu ka vanhu voni every day ku na switandi swintshwa vona va ku ti tele se ku ya hi marito man'wana se n'wina mi la ta vula ku yini ku tiphemiti ti nikiwa hi muganga va ku leti ta ka Mulamula leti ta ka Mudavula leti ta ka tele ka Khakhala leti tele ka Ngove hi swo mi vulaka swona hi swo ni vulaka swona ri nge fambi business hi ndlela leyo mhlapi baba ni vula njhani leswi na ni vula ku a hi nge sweswi i 2023 yeah va nyika 5 years ku twa phela aka association ka joiniwa yeah ma swi twisisa loko ku joiniwa a va niki lava strictly va nga ka association hayi munhu un'wana na un'wana Nemetri. Va swi twisisa ku munhu loyi i joinini i le ka association ku fanele ku famba papila from association yeah ku famba papila from mandhumeni ku famba papila leri vulaka ku ri hi mpela loyi i muakatiko wa kwala i khale a ri karhi a renka Nemetri hi swo swi lavekaka sweswi ku thala Nemetri papa hayi vuyani na hala ku vulavula na vasanthako la vuyani loko se hetile hi ya mahlweni a ku na problem ba khala inkom 0860002543 mingisero me la kuma tlhoma ka tamangu emsava awara yan'we ivi kusuka kona hi bula na vasanthako hi twa ku va ri yini vona va ri timhaka i tingani kambe ka hi sunguleni hi twa ku mahungu ya awara n'we ta miseko yini mixo mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kensesna kusolwa nkarhi butpet nhloko makata mahungu ya awara yan'we ka mingiseri enhlikani mfumo wa tiko wu vilerisiwa hi madzolonga lawa nga kona dorobeni la Cape Town
munghana wa Senzo Meyiwa Tumela Madlala u ri a nga ha tsundzuki na ku tulu leri nga balesela Meyiwa a ri huma tlhelo rihi kwala ya ndlwini. Vaaki va lokixi ra Riverley eJoni va khensa maphorisa ya tiko kuma mahungu swi tale ka wari yan'we nhlikani. Byini xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika Wa Vulavula kule ku tikini a Western Cape mingisero wa Munghana Lonene FM ngopfu hi langutaka timhaka ta matirhelo va Santaco lava hi fanele hi bula na vona sweswi va ni ku rhumela hungu lava ku va le ka nhlengeletano kambe ni va ringeta hi se ta va ha ko va ringeta hi twa ku yi hetelela nhlengeletano yi tswala yini kambe ku na mingiseri loyi nhleka ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhleka a ka ha ri na munhu la 0860002543 a hi lulamisile ni tshemba mi ta swi twisisa ku ri ku endlekeni ka yini a Western Cape hi ndlela leyi va Santaco lava hi fanele hi bula na vona va ta hi byela ku swiphiqo swa vo kahle kahle i yini vona hikokwalaho ka yini loko ku fanele ku tirhikiwa ku fanele ku tshwa mabazi loko vona ku fanele ku tirhikiwa vanhu va fanele va tsandzeka ku ya mintirhweni hi leswi hi lavaka ku vutisa swona a hi va kumini tatana Ngceba Enge vona va nga mupfuni wa mutshamaxitulu wo sungula ka Santaco a Western Cape kambe ke ku fika sweswi va tikomba va nghene ka nhlengeletano yin'wana se ta va hi kha hi va ringeta kambe ka hi teka tinqingho ku mhaka leyi ya mathekisi leyi tikomba yi kha yi khumba vanhu va ku tala yi komba vanhu va ri na ku tsakela ku lava ku nghenelela ka yona hi ndlela yoleyo un'wana mingiseri loyi nhleka Nhlekani Butet. minjhani papa Njani? hi pfukeli n'wina mi ri Butet ni yo yima sweswiwani laha ni nga kona ne ni driver wa thekisi. ya Mina xilo lexi vonaka ne ku ri madzolonga lama nga kona thekisini ne ma to a mfumo u fanele u teka xiboho xo ri thekisi yi nga fambisiwi hi association ku ve mfumo u fambisaka thekisi swilo swo tala ni swi vona ku ri nga ri swi nga antswa hikokwalaho ka yini association yi onha yini ni ta nyika xikombiso ka association leyi ni nga ka yona mina ni le Soweto ne ku na ku lwiwa va lwela ndlela patu rona ri tirhisaka ku le ku lwiweni ka ti-association ti-two ku fa vanhu every day ni tata ku ri alright ku biwi driver nkarhi wun'wana alright ni tata ku ri ku biwe un'wana wa vona vona lava va tirhelaka ma swi vona swilo sweswo a swi kahle okay loko a swi endla ku ri mfumo u swi tema ku ri alright a ti-taxi leti a ta ha voneleriwi hi association se ti voneleriwa hi vona loko va lava ti-permit vona lava vinyi va ti-taxi leti hi ti tirhisaka va famba ka mfumo va lava permit va vuya va ta tirha henhla ka mfumo maphorisa ma tirha ntirho wa wona lowu va byeriwaka ku wona ku ri va tirha swi nga famba kahle sweswo va tirhi nchumu mina sweswi kwala ri nga nyima kona ni yimisiwe hi phoyisa nyamuntlha ri lava mali ni mi byela ku ri mali sweswi ni hava ni ta vuya ni ta mi ma swi vona a nga ni vitisanga hi ri lava mali ya yini yi lava mali yo ri i laha coci ku ri i byela ku ri a ni mi xaveli codrink i mi byeleni so ma swi vona so swi kumeka swi karhata ngopfu ntirho lowu wa thekisi kahle ni ta vula leswi hina hi tirhaka hi thekisi hi le ku hluphekeni mara ku hava ntirho nge endli nchumu ni nge vuli ku ni ta wu tshika mundzuku ni ta endla ya ma swi vona sweswo fana sweswo xin'wana xo hetelela ne mina ni munhu wa le handle ku na ku kha ni swi lava ku nghena ka layini ni tsandzeka masiku yo tala a ni kombela vanhu va hina va le handle ni nga tshika ni ku endla swilo swo biha hi ku se hi na mavito yo tala ku ri vanhu va le handle hi vona va onhaka tiko hina van'wana hi tela hi ku lava ku lava ntirho hi tirha se van'wana va ta onhetela a ni kombela ku ri loko lava swi twaku lava wo onhetela la a va tirhi a va zami ku vuya ntirhisweni va tirha swa kahle na vona ku fana na hina hi tirhaka swa kahle hi ku se hi hetelela hi nghena ka vubiha hinkwerhu ene hina van'wana hi tirha swa kahle na mi kombela swilo swo fana na sweswo na mi twile botwa mi ni khensile swinene
inkomo makume nharhu ntsevu timinete ntsena ku pela wara ya khume mbirhi ka Munghana Lonene FM un'wana mingiseri lo nhleka Mthendo vai. aye Ipukile hoseni. akhenza Mi vulavula na Bongi Ndlovu la ni wa Garankuwa ka hele Tlhari. inkombo ti Ni kombela ku va ni vulavula hi le ya Western Cape le. Budpet. Mhaka Western Cape a yi sungula sweswi. I khale yi ri kona a ro ka rhumba ri nga si duvuka. Budpet ko sala katsongo. A Cape Town yi ta nghena hi passport. Ndi vula leswi hi ku Western Cape yi treat-a Cape Town nga ku an independent state. Ti-bylaws ta vona Budpet ta vavisa. Ti-bylaws ta vona ti fana ka province letin'wanyana. Ni ta mi nyika xikombiso Budpet. Cape Town ku komisa Budpet. Ni pfumeleni ni vula ku majuda se va yi tekile. Va yi control. Mi ta tsundzuka ku Cape Town yi controla hi DA. DA yi fanda hi Israel. Israel yi fanda hi America. America yi fanda hi World Bank. World Bank yi teka ti-resources ta hina la Afrika ti tisa kwale. kambe na mitwa Ndlovu ke na mitwa kwala miya ko kambe swi nge vi swona ku vanhu va nga landzeleli milawu ivi mi nga jiki kule hatani mi nghena makeni swi nge koteki ku vanhu va nga landzeleli milawu ivi mi ku hi teke a hi nyikeni xikombiso mi ku vanhu va nga landzeleli milawu a Limpopo kumbe a Gauteng ivi va maphorisa va ku va nga tirhi ivi mi ku loko va kha va tirha le a Western Cape swi vula ku fanele ku hi ta nghena hi passport swi nge vi ntiyiso sweswo. Hi mani mi nyika xikombiso Budpet. Nghena Ku na ndhawu yin'wana hala ndzhaku ka Table Mountain loko ya a Fishhoek na vo Masiphumelele ne. yes Ku tshama majuda. Ma swi tiva swa ku a va lavi ti-taxi ndhawu liya. Misa n'wana va n'wi tekele taxi hi na yena a hi humesa hi 7,000. A va lavi ti-taxi endhawini ya vona va ri ti-taxi ti va rasela hi mabele. Ti-domestic worker ta vona Budpet ku ta ntirhweni va yisiwa kule na patu va famba hi milenge. Se ku na ndhawu leyi a va ti lavi ti-taxi at all vanhu va le Western Cape. mi nge vuli ku na vanhu lava ku na ndhawu leyi vanhu va le Western Cape va nga tila mi nge ku na kun'wana a Western Cape vatshami va ndhawu yaleyo a va tila like vo Fishhoek ti-taxi vele a va ti lavi vo veka nawu vele taxi is not allowed at all. ene nawu wa Afrika-Dzonga wa pfumela bongi nkosi ku ri loko mi ri ka masipala mi nga tindlela milawu ya n'wina leyi nga ta endla ku la mi tshama kona mi tshama kahle va yi vitana ti-bylaws se va va nyika go ahead ya ku practice racism na segregation. cincani milawu a mi fanele mi ku milawu yi nga ha vekiwi hi timasipala a yi vekiwi hi mfumo wa le xikarhi se hi mhaka ku n'we mi pfumeri sweswo ku veka timasipala va na lunghelo. Va na lunghelo vhele ku mfumo wa hina wona wa hi chavisa. Ma swi vona Budpet. mara a hi ngheneni a hi tshikeni ka swilo swa general hi vuya ka leswa specific ma swi tiva ku hikokwalaho ka yini sweswiwani ku ri na Xitereka Western Cape hi mhaka yini Budpet i mhaka ya ku va ti-taxi ne va nga va ri na minandzu is yes but a hi hinkwavo va nga wrong and i khale swi humelela va segregate Budpet Cape Town mi sungule kahle mi ku va nga va ri na milandzu se loko va ri na milandzu va nga khomiwi loko va ri na milandzu ti nga khomiwi ti nga impound timovha ta vona. But the punishment is too high loko n'wi tekela taxi leyi a nga finance hi MFC kumbe West Bank ya hakela hi ni taxi ma hela n'hweti because loko mi impound loko a ri na nandzu ke nandzu wa yena i la ku herisa ku yini. Hi ta Budpet punishment a hi yani ka va ti-taxi mina na va twisisa ne punishment a yi vi kona but the punishment is too harsh. No lexi phela xikongomelo xo mi panicha Ndlovu i ku mi landzelela nawu hi xo xikongomelo nkulu xexo
loko mi nga landzelelangi nawu mi sindziseka ku va mi xupuriwa se a swi le ka n'wina leswi mi lava ku tisirhelela ka swona tisirheleleni ka ku landzelela nawu swi helela kwalaho. Mina Buthpet na vatlela vanhu va ti-taxi because va hluphiwa a Western Cape. Ku na tindhawu ta ku fana na vo Khayelitsha, vo Harare, na vo Mfuleni. Va hlupheka vanhu va le Buthpet. Va tekeriwa ti-taxi. I khale swi humelela. Sweswi hi koho hi swi vona. I khale swi humelela va hluphiwa vanhu lavaya. yimani mina ni kuma va le Western Cape ni twa ku ve ri kahle xiphiqo xa vona i yini ku na nkulukumba Ngeba engela va suka ka Santaco hi ndlela leyi mani hi vulavula na vona hi ndlela leyi. Mr. Ngeba, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Molo Mhlekazi. Molo tata and molweni nakuba phulaphula endlini. How are you today, sir? I'm fine. Thanks yourself. I'm fine, thanks for asking. I saw you on television yesterday explaining the laws and stuff. Let's start from there. Why are you on strike in the Western Cape? We are on strike in the Western Cape because of impoundment. The Western Cape government, particularly the Department of Mobility and the City of Cape Town, drew up some conditions to the operating license. And when they drew up those conditions, they mixed the act, mixing National Land Transport Act together with National Road Traffic Act. And these consist of impoundable and non-impoundable offenses, of which there are 3 impoundable offenses which are clearly defined in our National Land Transport Act, which is your vehicle can be impounded if it does not have operating license, if the driver does not have license and PDP. Thirdly, for roadworthy. Those are the only offenses that warrant the law enforcement to impound your van. But now they just mixed them. That is where the impasse is with the City of Cape Town and Department of Mobility. I understand now you're going to court. Why are you going to court? We're going to court because they don't want to agree that the condition, the offenses that they put together are non-impoundable, because we're saying that at the back of our operating license, remove all those that are non-impoundable, because whenever your vehicle is impounded, they will just say contrary to operating license. What is contrary to operating license? Because your fine should be clear as to why your vehicle is being impounded. What is the fine? They need to define the fine, but they don't. So that is where the impasse is, because they don't want to remove them. And that is in law. They just have to remove them. And now that you're on strike, what is your take with the violence? I understand you are distancing yourself with the violence that is taking place in the Western Cape due to your strike. Definitely, we are distancing ourselves. Law enforcement have been employed to make sure that there is no violence in South Africa. So they need to be there. But isn't it that the city is now saying for every offense they are punishing you? How are they punishing you? It's JP Smith particularly who announced that for every truck that has been banned, they are going to take 25 quantums. From who? From the JP Smith, the member of the City of Cape Town. Yes, I mean the 25 they will take randomly, or they will go to a certain association. Now, how are they going to take the 25? No, they will impound. That is what it means. They will impound 25 vans. And as I said, that impoundment is illegal because they use offenses that are non-impoundable. But are you, as taxi owners and operators, honoring the offenses as and when you are charged? Those that are not impoundable? We've been honoring them for the last 10 years already now.
Sure, we have spent a lot of money out of this. Hence, we have at the end decided to be on a stay away because we raised this in February and we were about to go on a stay away, but the Premier and the Mayor's office met with us and said, okay, the MEC is new. He has just been appointed. It was 2 days that he was appointed and said, let's give it a chance. Let us have a task team to address all these issues. And the first meeting materialized on the 2nd of March, 2022. And in that very first meeting, we highlighted our challenges. But unfortunately, 5 months, after 5 months, nothing happened in resolving these challenges. Then we decided to pull out of the task team and embark on a stay away. And on this very stay away, your customers, your clients, the very poor people are struggling. What is your take on that? We feel sorry for our customers, and we released a statement saying that we feel sorry for them. We apologize about what is happening. They just need to be patient as we are fighting for our rights. People need to also be mindful out there that this is killing our business. And we've been trying to discuss these issues with our city of Cape Town and our government, but they don't want to budge. So unfortunately, we didn't have any choice but to fight this way. So in an event that they no longer come to support you, are you not going to force them to support you when they no longer want, they say, Santago, they've been giving us trouble, now we go with buses and trains, we are no longer using their taxis. Are you not going to force them to support you? Because taxi owners and drivers and association usually force people to use that mode of transport. No. We cannot do that. That would be very rude of us to do that. It is a person's choice to choose what mode of transport he or she should be using in going and coming to work. I see. In going to and coming from work, no, we can't do that. And finally, what kind of help, if any, are you getting from the Ministry of Transport? We know we don't get any help. As a result, today, we are busy, as I speak, compiling the court papers to interdict them. I think we'll be submitting those papers today. I mean, the National Ministry, is it not assisting you in any way? The National Ministry has done all what she can in trying to resolve these issues. But unfortunately, as I said to you earlier, the City of Cape Town and the Department of Mobility, they don't want to budge. How do you force something that is in the law and say that we will impound your vehicle if your driver is drunk? And the law states clear that if your driver is drunk, he should or she should be arrested and be issued with a fine. But why do you impound? Letting that poor guy, that poor mama, to come and pay 10,000 rand to release that rent. Yeah, it's a tough one. It's a tough one. And what is going to happen? You are on strike indefinitely, and you are going to court so that you can do what? No, as I said, that we are interdicting them from impounding our vans for what is non-impoundable. So that once that interdiction is given, we can go on the road and service our beloved customers. The reason why now we don't go and work is because of the statement that JP said that if for each bus of Golden Arrow, he will then impound 25 vehicles. We know for sure that that will happen because he is used in doing that anyway. Yes, ninengxaki lapha. No, yeah, no, I realize now.
No, I sympathize with you. Let's hope you will get the interdict. And if how soon are you intending to, now that you're deciding to file papers today, how soon do you think you can get the interdict? We are submitting it on urgent basis. But as I said to you, that I'm on the way now to the Premier's office because they scheduled a meeting for 12 o'clock and changed it to 1 o'clock. We responded to them because in the letter that we received, they said we need to have a meeting to craft the agenda of the task team. Then we responded to them and said, we're not coming to your meeting because this is not time to craft agenda for the task team. This is time for you to resolve what we are demanding, and which is our right to do so. So they phoned backing us. We therefore decided to convince our members, the PEC and the chairpersons of all the regions, to go and attend that meeting. We don't know then what will transpire from that meeting that we are going to now. What is it that they're coming up with? As soon as you have something, please communicate with my producer so that we can share with our listeners what would have been the outcome be after you shall have met the Premier. Thank you. All right, ngiyabonga. Inkosi. Thanks. All right. Eso so mingisero mngana lona FM bala bayibulana bona ayibulana nkulukumba Nceba Enge kusuka ka Santaco eWestern Cape. Beribona babelerisa ku xin'wana lexi onhaka leyi ko tekiwa movha. Vengele a swi nga fanelanga swi va tani. A ku fanele ku na milawu leyi nga xaxametiwa vengele leyi. Movha ya tekiwa loko xo sungula yi ra phumende. Ya to tala tele ku fambini la ti ra phumende. Yi ra phumende ku fana leyi nga wisa mingiseri loyi a nga hi bela riqingho la. I ra diski vela ku ra maphepha. Se yi fanele va yena na phumende. Loko yi nga ri na phumende ya tekiwa. Se veri le loko na hambi wo kumeka eka muchayeri a nga pyopyiwa yo ku tekiwa movha. Se so swi vavilerisako a hi ku timingisero men 0860002543 sweswi vere ku lulamiseni maphepha ya khoto ku ndlela leswaku ku siveriwa leswi swi nga vuriwa hi nkulukumba JP Smith xa ku va ta teka timovha. Se va nge ri phepha leri ri lava ku vula ntsena ku a ku tekiwi timovha ntsena loko ku ve milandzu ya ko hi liya yi nga xaxametiwaka hi milawu ya tiko kumbe hi milawu ya tiko hi ndlela yaleyo. Handle ka sweswo yi nga tekiwi mimotorokani leyi 0860002543 we uri yini Afrika Wa Vulavula. intlhanu timinete yi nga se ba awara yan'we yingisela yena ku ra ku Afrika Wa Vulavula a hi twi kun'wana mingiseri loyi hi te hi vulavula xin'wana na xin'wana swibazani namuntlha enhlekani Ulompoti. Ritshuri. Lane. Loko huma xipfuxo botpad ni nga tlula ni bamkapa. Hikokwalaho ka yini? Nda ku ni vula ku leswi. Heleka ku na lava rhandzaka ku swi veka hi ndlela leyi. Va ku hi le ka Spain. Hi laha hi nga kona. Hambi ni ta ku ndzawulo, hambi ni ta ku yini ya leya n'wamathekisi. Yi hi khomela. Kambe yi khome hi laha hi mhaka yini ku na maphorisa ku na vanhu lava ta hi pfuna ku milawu yi landzeleriwa va kwiko hi le a Western Cape bete hambi mindla yi na yini hina holobye va yile va ku hayi no mathekisi lama nga tekiwa masusiwi swi ku yini va ku hi landzelela nawu un'wana na un'wana sweswi hi lava va Santaco veri va ya khota ku ze hi mhaka ya ku se ku landzeleriwa nawu se va hi khome hi laha kwihi Va hi khome hi laha hi swo swi endlaka ku ni ku hi le ka failed state. Xo sungula a wu pfumeleliwi ku ya hi nawu wa tiko ra hina ku xava xibazana u nga ri na permit. Swi le kusuhani ngopfu na mina leswi a wu pfumeleliwi ku huma na xibazani i suka ka Masati ko ta ku ni lava xibazana Dzaneni kumbe Polokwane kumbe Joni i nga ri na permit a swi pfumeleliwi. Mara eta suka ka Ndindane i ya Joni i landa xibazana i ri ha permit i tlhivuya na xona. Why? Hi ku lava ya va hi xaviselaka swibazana va hi pfumela ku va hi ndlela mixikaxika or hina hi lava ku va na mixikaxika
ya ku hi vuyana xibazana hi ri hava permit. swi ka swi nga tivi ku xi ya tirha kwihi xibazana. Xo sungula hi swo swi endlaku ku loko ni yime a crosseni ya le kwihi ni komba hansi kumbe ni komba henhla ka xin'wana na xin'wana munhu a ta ku a wu khandziyi mi a ni byele ta ni byela ku i laha ni khandziya yini loko ka ni khandziyi. Hi mhaka ku mi kuma ku kusuka ka Dzumeri ku ya ka Mahlathi a ku fane ku ri na swibazana swa 5 ku na swibazana swa 200 swi ya laha tshama. ene lava va humesaka maphemiti va ri tiphemiti ti tele hikuva swi tiva ku tinhlayanhlayo leti ti nga ta endla ku bindzu ri famba i tinhlayo letiwa. Botet na va lava ya vongo yini permit a va tika mina permit yi kona va nga vuya na yona hi 300 rand mara a va lavi ku hakela SARS van'wamathekisi ku laveka SARS. Van'wamathekisi a va swi lavi ku hakela sweswo. Loko ze va na permit yi ku yisa ka xibalo. Hi fanele ta na papila ra xibalo ku ta apply permit and hi 300 rand. A va swi lavi ku hakela sweswo. So la hi nga fika kona i ku maphorisa ma le swa magondzweni a tikweni ra hina vanhu lava hi xaviselaka titaxi swiyimo swa vona a swi tshamisekanga. Ku na tin'wani ta ti-association Botet 95 or 98% timovha ta vona ti hava ti-taxi. maTaxi va faka yini? Phepha leriya ri dzaha BB khale. Newspaper. Ni mi byela ma vo xibazana lexiya va ngo xi wini association yaliya va ngo xibazana lexiya xi wini ne 95% or 99 ni le kusuhani na swona ti hava ti-disk se ma nga vulavuli permit a ri ha disk machayeri va kona 99.9% va hava mapapila yo chayela ma swi ta ku why a va ha swi koti ku renyiwa ti-licenses ta vona hikwalaho ka mathekisi. leswi kumbexani swi nga va ku swi ri swin'wana swa leswi ndhaku a Western Cape va ku hayi swantswa hi ti tekela timovha kunene hi ku swa fana n'wi hambi le ku hakeleli mi swiphiqo leswi mi hlanganaka na swona amagondweni. Loko lowu nga implementiwa Western Cape Botet vo wa implementiwa laha national. Xo sungula vatirhi va se le magondzweni va ta va swifumi 1. Number 2 swibazana leswi nga ta tiko leri swi ta va swi nga ha ri kona loko ko tirhiwa hi ntiyiso. Mi ni twini te yini mona? Ni mi twini mani ya mahunguni ya misava ni mi twini. Inkomo. A hi kumeni mahungu ya misava awara ya n'we lava hi nga tshemisiwa wona hi Misho Justice Mashims. Misho Justice Mashims khetsiri swinene swinene khetsiri swinene mahungu ya misava ya awara ya n'we ya n'wana mahungu ya ta landzela sweswi awara ya 2 hlokomhaka ta kona hi hafu ku bile awara ya 13 loko hina hi huma hi ndlela leyi ivi ku ta va xipano xa dzumba la mina hi nomo Ike Ngobeni hi vo va nga ta va kha va mi byela swoleswo ku ya emahlweni. Seke hi sweswo miyingiselo wa mehe kwalowu nga yingisela wu ri kona nhlekani lowu mina ni khalanga Pret Mathebola ni n'wana risimati wa jimo xitlhangu maxingi ritano wa xicecana makunene wa ndandhazi kusuka laha aka manghena purasini na mina na purasi kwalaha ka manghena purasi kusuka ka manghena purasini miyingiselo migala lona FM akhetsa swinene loko hi lombe ndleve ene ni twa ku na van'wana va paka kwalaho ta huwela ka purasi ra mina hey basop loko no fika kwalano hi ku ta haha baji kambe hambiswiritano sweswiwani miyingiselo mehe a hi yerini mahlweni hi twa ku hi tihi timhaka leti mi nga ti khoma ku ya amahlweni hi le ka 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za ya a hi ku timiyingiseri wa mehe hi ndlela yoleyo wu sungula miyingiseri hilo nhleka
ngwana ba papa njani ngwana ba epfukeni minjani akenza mina ngikumeka John Pedro Chilungwini ne ayi nakuhlamusela emadrive lemele edrobheni ngopfu lava va ti-taxi halendrobheni ku humelela yini kahle lava ti-taxi swi endla nga ku hi ku vona tiboso apatwini xikombiso leswi masiku hinkwawo swi nge endleki ni nga voni swihoxo leswi endliwaka va ti-taxi hayi xin'we hayi swinharhu va swi kota ku paka eka two lane va kota va kombela titi va ticelana timali hi lo yima na ni direct lehe ku ya fika le ndhawu leyi ma swi twisisa se a ni vona ingaku loko kahle munhu a fanele driver taxi a fanele swi nga veka license ntsena a fanele ku va ku ri na dyondzo yin'wana yo karhi ni nga tivi ku hi yihi mara keni dyondzo yin'wana yo karhi ya ku va dyondzisa vumunhu apatwini ku ri loko munhu a ri patwini u fanele a endla njhani ku va na swikonyana swo karhi qualification yo karhi yo endla ku munhu a driver taxi ni vona ingaku maybe yaleyo a yi ta pfuna swinene na tinghozi a ta hunguteka swinene ngopfu munhu a nga ta pfumela ku va a nghena taxini na qualification ya yena eka movha leyi pfumalaka disk ni pfumela a nga ta pfumela a swi ta n'wi onhela ku ri a nga kumi ntirho wa ku driver taxi qualification ya yena a yi ta tekiwa kumbe xana swo fana na sweswo ma vona loko pfumala qualification ni nga endla accident sweswiwani hi taxi yo pfumala disk na tlhina kuma yin'wana taxi yo pfumala disk futhi ma swi vona ku ri se swin'wana leswin'wana ni nga kuma loyi a nga endla accident leyi nga kona yi nga endleka lawani u le ku driving ya yin'wana taxi sweswiwani because ku na license se a fanele ku va loko ri na qualification yo karhi yi fanele yi va kona ni nga tivi yihi kahle mari yi fanele yi va kona yo a ni ta na tlhela ro ntsena mina n'wana bava ya na mi twile botwa mina enteyiso i tlhelo rin'wana leri a ri fanele antswisiwa rorolero ngopfu ku loko ka ku lwisaniwa na timhaka leti nga kona ta hoyi ya le mathekisini hi ndlela leyi ni khensi tlhelo rero inkomo khensa swinene 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mavutani inhlekani hi va mavutani hello ayi minjani njani epfukeli lo mjuma ne hawa no amijuma okay mi rini n'we ani kombela ku angulanya swin'wana mina hawa ku ri kumbela nga vanhu va lwa santhako loko va timhaka loyana ni nge xava tithekisi mi lava operating license because loko mi xava movha bank ya mi finance va lava operating license ku na tibangi tin'wana leti va fanaka eCape ti nyika vanhu tithekisi va ri hava operating license so loko swilo swi famba hi ndlela leyiwa that's why loko va ka matrafiki va ponta matimu vona va kwata va vona tibangi hi ntolovelo wa toho a ti nyiki munhu a xava thekisi a ri ha permit kambe tibangi ta straight vo West Bank vo FNB I mean vo ABSA loko va nga approve ko then they approve va ri va mi lava permit loko mi na permit va teka thekisi n'we mi lava permit ku mi nyiki se lavan'wana lava hi vo va hi onhelaka va nyikaku na hambi u ri hava license u ri hava permit vona ene sweswo vanhu va ku government for example like Mr. Permit isi ku sweswo loko ma sa permit va ka one permit metra ko mi ta kuma xin'we xi one load hinkweni musa hi swo lwa mavunda va ka va vula swona ku hi mhaka ka ngove kule ku pfuleni va fanele va kuma ti-permit kwele ka ngove sweswo se a ni swi twisisi swi ya tirhisiwa ku yini mi ta kuma xin'we xi one load dampu kwale ka roho one load one load hina van'wana ka hi kombela tilipiti ka va hi lipita van'wana hi famba ma vona ene va swi vona ku ku na ti-avansa ti ri ku piratini ra tlhela ve li chuma ra tlhelo tiko leri ri lonaka leri serious to be honest na mi twile bote enkomo mani kuma Mgwena la hi twa ku vo va ri yini Mgwena minjani hi pfukeni ina ma n'wina mi twala kahle laha mi nga tshama kome le ofisini mi ri yini a le ka xiyimo xa kahle to hlamula mi nga hlamuli Mgwena yala botpet ne ya ni twe ku va siku rin'wanyana vhiki leri nga hela hi wabunharhu ne ku na mani van'wana a hi khandziye na vona swo za ti-taxi lava kha va ya ntirhweni na hina ya ntirhweni ne ku te va tshame na sesi wun'wanyana se va fanele va hakela mali va ri vambirhi loko va hakela va kuma ku bohi voxe va ri vambirhi va hava ncinci ne
va khome 50 rand va fanele va hakela 25 rand se va hava cinci va byela driver ku thu kwala la driver a fanele a teka responsibility ya ku na hi hava cinci kumbe njhani a nghena garage a cinci leswi nga tlhemula va mani lavane swi vavise ngopfu hi vavanuna la phakathi ka taxi botpete ize hi kombela ku taxi yima and lungwana afana chila teka cinci ya yena mara a byela timhaka ta ku i ntandlisa kwini because mina a ni na cinci lanwa mavo la afana ayo kombela ku ni kombela valungu ni kombela ku hinda hi la garage ni kombela cinci simple mara i ta vula hava cinci mina lanwa wa mi tisa 50 rand miri vambirhi no a hi humi ndhawu yin'we phela and a yo twanana phela maswona se swi hi vavisa ize na mesa n'wanyana hi ri vanharhu ize hi chika hi teka makhiya hi ku kombela i cincela va mani lava cinca vanhu because lowu n'wana se wa chika la phela i ya ntirhweni and hi le ku ngetiseni phela wena like mesa n'wanyana a ri na cinca a za humesa cinca 50 rand ya a va nyika famba mara yena lowa taxi a va swi koti va vanhu kahle nkarhi va rivala ku i valungu va vona va dya hi na botpete kambe na n'wina mi ta mi cinci mali mani mi ta mi cinci mali nampundzu hayi mani nampundzu mi xava xinkwa na madyambu mi cinca na madyambu 50 rand a xi xose i nga hleketela ku xi cinca swa ku i hakela 25 rand ya wucela 25 rand simple kambe na n'wina mi fanele mi va na matshalatshala ali va nga vulavulangi kahle va nga va kambe na n'we va hleketeleleni a hi problem mara swi nga ni nga ku hina hi u plana swilo a va ri kahle na yena vakulungu ni kombela ku mi ta mi cinci mali a hi ndeni ka garage hi kombela ku hi cinci ni khomeleni nyana hi ku hi n'wina mi fanele ni pfuna n'wina entiyisi mavona botpete ni mi tweli bote pesa mina botpete inkomo I cancel 0860002543 nomboro leyi u yi tirhisaka hi kota ku twa tlhelo ra n'wani ra mhaka hi ndlela yaleyo i nongonoko Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ka hi ku haxela wona twi hi xitsonga xa nhlawulo wo sungula nhlekani lowu hi ndlela yoyoleyo hi ri xin'wana na xin'wana thekisi a yeni ni ka Nyavani ku na vasini aye kalani minjhani papa ebukile mina mjani hayi pfukini mi rini n'we mina hi ku ya hi mina ni sola mfumo man masocha ma mfumo a ma le ku tirheni ma le ku betseni ka tintambu njhani kalaka phela hina ha swi vona hina vakhandziyi loko wa ya a taxi rank siku rin'wanyana va ku heyi namuntlha ku tiva yeni lava hala Pulukwana ve le kwihi va katsanini ivi ku chipaniwa u ya kuma tithekisi ti ri tinharhu mi tlhe mi kayivela swo famba hi mhaka ku siku rero ku na vayeni swi hlamuseleni kahle mi vula yini sweswo swi vuleni kahle a ni swi twisisi u te matrafiki lamo ka ma nga tshami kwala ndhawini yaleyo leswi kombaka swi vula ku lava va tirhelaka kwalani va le ku bezeni ka tintambu why siku rin'wanyana mi kuma ku movha yi tele taxi rank and yi tele mapatwini mara loko va ku ve ku tiva yini wo huma kwihi ku va ku ri hava movha a ti-taxi rank hi ku chava ku a va na permit ma swi tivisa hi ku ene va swi tiva ku loko va ri ti-permit ta tekiwa timovha leti movha yi fanele yi tekiwa loko yi hava permit a ni mfumo wu endlele ku swi va na order swilo leswiwani khalanga va swi vona wu endlele ku swi famba hi order ma swi vona se swi vulaka ku lava nga le ku hi onheleni ngopfu ku nga va ku ri mani hi ku vona ka n'wina i swiphorisa swi lo rivaleni sweswo i xiphorisa swi dece ngopfu xiphorisa xi dece ngopfu kalanga tiko hinkwaro that's why sweswi loko mi vona kwale Cape Town mi vulavulaka hi kona va ri ku tiyiseni ka xandla swilo swi ri ku tekeni va ri ku teketeleni ka timovha na loko vo landzelela na le tindhawini tin'wanyana va fika va tekisa xandla mi ta mi nga kuma switekisana swi kanana se mi vula ku yini se mi vula ku n'wina mi yima na leswi va nge le ku sindleni Western Cape hambiloko un'wana miyingiseri a kha ku i xikombiso xa kahle xa timhaka ta xihlawuhlawu na nga va na xihlawuhlawu kumbe xi nga va xi ri kona kambe mara na loko ku ve ku va languta loko kalanga loko ko va ku ri na nawu endhawini swilo swi saseka ngopfu loko mo landzelela leswi nawu wu vulaka swona kumbe ku lava swona ku fana na swilo swa ti-permit okay loko ku ve loko humeseni ka ti-permit a Western Cape mara ku na swa xihlawuhlawu a tlhelo a ni voni ku a va ta teka movha ti-permit ti ri kona ma swi vona na metro se va tirhela mfumo
Nemetweni botomen. Ngenzile kana. I cancel. 0860002543 vayingiseri lo nhleka. Hayi vukile botbet. Aye papa. Vukile. Nami ngakuvulavula lesibazanini kuna mina imchayela. Loko hi ri vachayeri a hi fani. And then inyendliso swo fana hi driver sibazana. Van'wana hi right, van'wana a hi right. Nguva hi onu wa huma vito ntsena. Ani sweswi ku ndliwa leswa swo tamatisi ri borisa hinkwavo. Kasi a hi fani. Mina vanhu lava ni va layichaka everyday va na ku ta na mali yo ringana ma 500 mara mali ya vona is 255. Se mi toloveri mi nghena garage everyday. Se a hu fana ka vanhu mavito vhele ya onhakile. Ya onhakile mavito. Se ku va ya onhakile va nga yi teki ku ya fana hinkwenu. Van'wani va right, van'wana va right, van'wani va lunghile ma swi vona botpet. Van'wani a va lungangi. Loko hi ta taka liya yo chayela. Leswo swo chayela na ni swi twini ku vulavuriwa hi swona leswi a nga kuma accident loyi a ni fonerini luya a ku na driver i tsutsumile. Hikuva wa swo tala ni tirha kwalaha ni swi hlamusele hinkwaswo. Swi ta gcina swi ni faka makhombeni. Nemetweni. Okay botbet. Kezeli papa akhetsa swinene. 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 24 timinete ntsena yi bele awara kahlakahle se 24 timinete ntsena ku bele awara ya 10 kana kona ko wolo akhetsa swinene ku yi lombe ndleve hi ndlela leyi mi ndzi kota ku tisela wona nakona ku lo fanaka kusuka laha a Ben Store amasingita mall tani hi ntolovelo ra mtlhanu rin'wana na rin'wana Afrika Wa Vulavula yi haxa twi kusuka laya kambe ke sweswi a hi kumeni un'wana vayingiseri hi loyi xikala vito hi nhleka aye botbet aye mkahle ikona mjani hayi na wala akenza aka yitho manje te vuya ngopfu man mina ni fona ni khande ni mitirho wa le patwini kuma ku nkarhi wun'wana va lava ti-taxi va lava nto lava ku humaka ku hina ngopfu vo tirha xitarateni na xandla and impela va vula sweswo kun'wana titiko ti komba n'wina ti basise nito kahle se hina ve le xitarateni a ni ku na lava ishiwaka ti-permit ku na hina hi info sako mi kuma ku nkarhi wun'wana loko u yimisa taxi mo ni mi nyike example ku na movha n'wana vo n'wi zola patu loko u yimisa u vutisa ku a wu zambe hi permit hi vona munhu u ta ku byela ku ri kwale travel department vete timovha ta muxaka lowu a ta hanye ku TV hi so ende swi la ku movha ya muxaka lowu loko ku hanye ku sukusela kwele a traffic department swi lava a ya fanelangi yi ri cooperating mara ku na yin'wanyana department yi le va n'wi le testing center se swi la ku loko yo za va yi pfumeleri ku pasa ku ri it can be operating on a public road swi la ku ya pfumelela ku layicha vanhu se mi sungula ku sweswi ni nga ri ku na contradiction xikarhi ka lo enforcer lava private department na lavo testa timovha ku nge vi na contradiction a ni ri swi so mi nga kwalano mi nga yi basisi batiyisisi va nawu vona movha loko ni ze ni yi xava a hi nge ni yi xavile movha yintshwa new from the box ani a yi na le testing ani se loko yi nga yi le testing ivi ni fika ni famba hi yo ni fika ni hlangana na n'wina mi ku permit ivi ni ku ni hava mi ndla yini yo okay fine mi vulavula hi xibazana hi xibazana a ni ha ri xibazanini sweswi mata ku swilo mata swi njhani bothe okay ni vutisa yi va yi famba hi temporary permit kumbe yi famba hi ti-disk leswi yi nga nyuwana
hayi sweswi a ni tivi ku yi na yini kambe hi leyi taxi yintshwa ni lava ku basisa liya ya n'wina ya ku lava ve le testing center va fike va kuma ku va yi pasisa ku yi roadworthy ku va roadworthy i swin'wana ku va yi va na operating permit i swin'wana se operating permit hi leyi va nge aka traffic department a va ha nyiki hi leswi n'we a mi fana mi tirhana na swona se okay mo ni hlamula kwalaho swi vula ku mina as a law enforcer loko ni kha ni enforcer la xitarateni loko no tshuka ni yimise taxi ivi ni kuma ku ri it's operating for what yi suka ka magreva ya kwini swi vula ku movha leyi yi na permit leyi faneleke yi va na yona a swi tisi so swi vula ku na lava nga yi pasisa va yi pasisa ka va swi ta ku movha leyi ta va kha yi layicha vanhu vo suka kwini va ya kwihi vona so now loko ni vulavula hi contradiction i ku loko ri ku veriziwela bata a ya ha fanelanga ku kuma permit hi ndlela yin'wana va nga ta swi hlamusela ku a ya ha fanelanga ku ri yi nga testing ya kuma operator card for ku layicha vanhu se leswi swi endlaka ku loko mina hi yimisa ni kuma ku I know nyika vulawuli ya ku famba layicha vanhu a xitarateni ma loko ri ku permit a yi nge yi kumi a swi vona a ni ngo sweswo i yin'wani kambe n'wina loko mi kha mi lava phepha rin'we mi lava phepha rin'we n'wina hi leri mi lavaka ro hi leri ro huma ka ndzawulo ya timhaka ta vutleketi ka tiphemiti ri kwihi a ni na rona se loko yi ze yi va ha permit a yi na mpfumelelo wa ku layicha vanhu lava va nga ka hi ku a ni permit yi vula ku i khandziyisa vanhu kusuka ka majosi ku ya ka madobi hi swona yi vulaka swona na route yi tlhela ku yi komba ku famba laha na laha se n'wina hi wo ntirho wa n'wina wolowo se ku mina ku basisa le ya hina ngopfu ku ri lava nga na xandla ngopfu hi lavo tirha xitarateni se hina ve le xitarateni loko hi yimisa hi kuma yi nga ri na permit hi ku ya hina swi lava ku a hi pound cause a hi fanelangi va kwini hi va xitarateni for ku layicha vanhu ivi u ya kuma marito ma ku movha yona yi le lava ku hi pounda hambo yi tekiwa yi veka leni because of ni ta tsala mina ka pound form ku ri the only reason mi nga ta release movha leyi n'winyi wa yona a fika a producer yini permit ivi a ta kota ku teka movha se swi vula ku ri swi nga ta va i ndlela ya impossible hi mhaka ku a nga na xona xi xexo se i lovile movha ya yena n'wina mi tirha sweswo xikalavito ku teka movha tekani na sweswi loko mi veka riqingho leri loko yi ri ha permit tekani a mi na mhaka ku yi roadworthy kumbe leswi swin'wana swi ta ta ndzhaku loko yi ri ha permit tekani okay hayi mi yi veki kahle loko ri ku yi peta ya teka a ni ta ku na le testing center loko movha yo pfumala permit a hi ngo mi ya yi testa yo leni yi vulaka va swi tiva lava yi testaka ku movha leyi ya ku layicheni ka vanhu a yi fanelangi yi pata mhaka ku a ya ha ri na ti-authorization ta ku yi nga operate patwini se hi ku ya hina hala patwini tan'wini loko mi vuli ku teka xi xexo ya veka yaleyo tekani mi ya veku mi nga ha vutisi loko yi ri ha phepha ro wena i na mpfumelelo wa ku layicha kusuka ka madobi ya ka makhasa tekani hayi ta tikhomela to suka ngezi ma yi teka malamula leti tekeni botpet swi fambisa swi xikalaviti hayi hina ti bulela hina hi tivi nchumu swa tiphemiti swi tiviwa hi va Ike hina hi tivi nchumu hina mi nga hi katsi hi ndlela yoleyo swi tiviwa hi va Ike kambe ke kusuka kwalano hi nga ta kota ku vona ku ti fambisa ku yini ku ya amahlweni loko hi kha hi languta ka timhaka totoleto mindoko ku tisela na kona ku Afrika Wa Vulavula ni tirheta ku tisela vona hi ri band store laha masingeta mona hi lava yingiseri vo tala va taku va fika va ku u ta heta ku vona hi khalanga na van'wani vahaxi va kwini ku mi nga ni vutisi swa vahaxi van'wani hi me ni nga laha tsele leswi vahaxi van'wani mi ta va vutisa loko va ri kwa mi ri hina hi tiva yini swa ti-permit hina hi tiva swa kunupu swa kunupu ne swa ti-permit swa ni tlunyatlunyananyana ni yo za ni ya ni ya yima layini yin'wana yo leha laya diagonal street a joni ni ka ni yi lava ni yo vuyisa sweswi a wu yi kumanga wa tiva na a wu nga ta yi kuma